Wenganeza wethi impela sibona lapha King Bhaka nzama nje bake esephumele kobala ke ephendula phana ke Dr Khehlelezi kusona ke isicelo ke ebesifakwe namhlanje uyena ke Dr Khehlelezi esibhekise kuyena ke King Bhaka ukuthi cha impela ke ufuna ukuthi bake badibane phana ke kuyi-boxing ring bathi ke ukushaya ke isibhakele 1-on-1 ama bodyguard abe esecaleni badelisana ke inkani bafuthi impela uDr Khehlelezi uthema ngabayiqhubeka yona ke le video ke wabe sethi futhi ke uBhaka uyintombi emadodeni hayi ke wenganeza wethi impela uKing Bhaka ke zange ke abesapholise ke amaseko ke wabese ke esemphendula bafowethu thina ke la kwimboso sithi MTV sinja ke sikakhulumi kakhulu ke senitshela yona ke le nkulumo King Bhaka nani ke nizwele ephendula ngqo yena ke uDr Khehlelezi kusona ke isicelo sakhe ukuthi ke batholane phansi ke phezulu ngawo ke amanqindi izwe libuka ake nizwele ke wenganiza kwethu ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda nawe ungangithandi yozungithande wena onyanyayo fuck off ngangize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu usikisi cha ngithi ake ngingene nje sekuphuthuma mina ke I waste no time mawungithinta nje ngiyaresponda mawungithinta so njengamanje uSigujana uthe bebeka indaba yakhe ekhuluma wasaba ukungiqonda ngqo ukuthi athi wena King Bhaka nzama unje wasaba ukungiqonda ngqo wazothi nzama wena nzama futhi wasethini wathi uyintatheli wena awuyona inyanga uyabona ke besho njalo kushuthi leyo nkulumo akayiqondisi kumina because ukhuluma ngonzamo oyintatheli ongeyona inyanga wabesethini wathi mina noma wathi lo onzama loyo wathi ulala nabafana kushuthi usetha abafana yabo kushuthi abafana ubangena ngemumva leyo nzama angwenzi ke lo msangano ke mina ngwenzi lo msangano ke mina so njengoba esabala izinto ezingangithinti mina wasecela lowo nzama loyo akhuluma ngayo wathi umcela eringini wacela loyo nzama akabi mina nguKing Bhaka nzama wacela loyo nzama eringini kanti vele kuyimanje useyishintshile inkulumo kwabanye uthi kwabanye akasho mina usho unzama abanga naye kwi-MK angazi bagijimisana ngani kulento zezikhundla kovele lema kuthiwa khona unzama asho kuyena lapho ohamba emkhuluma ingakho embiza ngentatheli useyishintshile kumina mzimba okhala imali nawe uyishintshile futhi leyo nto kuwena wathi akasho uBhaka wathi usho unzama ingakho engathi Bhaka ngicela ividiyo azoyenza athi Bhaka ngiyakucela ndoda cela leyo video azothi Bhaka nje ngiyakucela because asizwani nomuntu owumoya ofika sho lento futhi egadeni ukuthi mayisebaleka athi bengingasho lokho umuntu must face his music sengithi uSigujana akacacise ngoba mina mangikhuluma into eqonde ngqo uyabona umuntu bezokhuluma futhi efuna ukuyithethelela ngoba ngithi ugudi ekubophaneni mawusudila naye ugudi ekubophaneni uma ngabe eseshila ukuthi uqonda mina ngqo ngizobe sengiyanitshela ngoba mina ngifuna yonke into sivumelane nani ukuthi leso skesh
abizela unzama kusona makuthi usho lo nzama oyimi athi ngiphendule ikhamera ngiphinde futhi ngiphendule ukuthi leso skesh abizela unzama kusona ngoba iskesh leso baba uma kuukuthi leso skesh usho lo nzama oyimi kumele ngicacise ukuthi ngiyafuna yini ukusidlala leso skesh uma ngisosidlala kumele ngazi ukuthi abantu bazobenefitana uma ngizosidlala leso skesh sokuthi kubizwa ama sponsors awucabange nje sengifundraiser ngifundraisela ukuthi usigujana usephuphile ngifundraisela usigujana akwenziwe into ezombuyisela egame njengoba adlelwa umuzi emhlanga wadliwa umuzi emhlanga bathatha impahla bayidala kaxe eminyango ngam-advisor ngathi akaye lapha esikompras kulela jointa yethu yazama le lifestyle amasimbi lifestyle ngathi akaye khona ayilungise liyanto alale kuyona ukumbona mfethu umuntu uzomxosha emgwaqweni bese uthi ucupha la ngathi akayocupha kwi lifestyle liya ngelinye ilanga uzophinda avuke into emuyisile waze wayithola eseya ko lifestyle eyolala ejointini ebekufela khona abantu baningi abantu abafela lapha ejointini befa abantu lapha abanye bengena lapha kwipool befa abanye befele emahotela baningi abantu befa sinamaqinisa ajulile unezindaba zakhe ezijulile ekufuna iproof kwifamily yakhe ukuthi uyindoda unengane eyisiphiwo ayekade echoma ngayo ethi unengane isiphiwo ubaba uNdlani olahla ingane yakhe akayinakile ingane yakhe isiphiwo ngisho ihamba odokotela akayinaki uma wengane bethu uyafona uvela mthatha amjijelele ingane le isiphiwo le nebale likhanyayo yo ngane akayifuni noma ibone ngayifuni njengoba ngikhuluma uzongizwa umndeni waloyo mama owamtholela ingane leyisiphiwo indlela yongane ehlukumeze ngayo kumele iye kodokotela ayinikwa ngisho imali yongane thiwa akayibhalisela imali yeqolo uma ucabanga ukuthi nginamanga thola uma mu-adviseni noma bengabe umndeni ozala ngalesiphiwo bengiphikisa abaphumela obala ngoba thina okwethu ukwakha isizwe okwethu uma ezothi angidlala iskesh bese ethi uzofuna kuqhamuka ama sponsors angithi uyabona sekuraise imali lapho angithi uyabona sekufuna kuthiwe kubantu kuyoliwa sekuraise imali sekufuna kudlalwa iskesh sekumele kube nama sponsors that are involved azofaka imali sekumele kube nonompempe sekumele advertise lento ukuthi kune fight ezayo ekugcineni ngubani kulowo mzuzu mina ngubani kwaye mina sengidlala iskesh ngoba lento uyizwa into yokufundraiser into yokuraise imali yokuthi umuntu avuke ingakho elikhipha ngomlomo ethi kumele kube nama sponsors ayapha ama sponsors abantu beqabene ayaphi uma sizinsizwa asiphumeni ngane emgangaleni ke uma ethi uyinsizwa nami ngithi ngiyinsizwa emgangaleni sithi nangu umuntu uyagula khombisa amandla akho namandla ami akavuka umuntu